Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Synjuk ki try bat kinongnya kali Kamai kabri uhan yotrem kabade ku kenhuan jongka association kali Kamai barok naduki trok naduki ashaka agach potre unai lur ahjar pesan kira le bene kendu UCM ke Khadc uba shembor lang renja kani gade hadian bagajing yakhi jongka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kabakila pensngo bakin perking no yiki kali Kamai ki bawan shabar bandung shagijaka jongo kai perthei minta kalapoi sah ki district council kinong yalam ki bah khmat jong Synjuk ki laburu da ka shiti ka bakil kerpat da ka council bakan pet lang no e jing e jong ki trairi da ba pins kham ya United Khasi Giant Hills District Trading by Non-Tribal Regulations Jaka Spa San Pusau Section 3A1B kabalakdo baginu kino ki bale business bakan thopru ki bakamai kali bakide bandon no e trading license habagi Kamai hagi Jaka ki bahab Hapoh ki Jaka ka 6 schedule nagliang UCM hakbede bakani ka jingdawa ka Synjuk daga jingsngok kya ula jubab shaka Synjuk bayagani ka kam unsa shankar ki barkatna trade banwat ikilat kilinti habakran shikilat tai kubor u president ka AKMTTA uba ricardinas darling ula therting e ka sarkar halo ka jingtmu penmi sa arspa atli kali prime bayarap ka sarkar daga baong ba ka sarkar ka thmu ban penbe de ka Synjuk ban klat no e ka jingaki Andrei ka seng kan yat bet shakmat ni ka jingaki ni kumga Synjuk ka kali ka ni kumga Synjuk ka kali ka mai brin yung trap nakalian juga AKMTTA mentang singi mah mila awan chanish po KHDC kajingwan jungi mentang singi chanish po KHDC ru kadon nakadaw amar ba kumbangi I kibun taki jingtho na po Assam kajingtho na po Assam ba nimla ban le kumga Sikkim model nimla ban but ya ka Sikkim model te lamar ba ki ang hana bakal adon kata ka special architect na imo na manta jong ka constitution kata kalong article 371F 371F juga Constitution of India. Te kumtahi habang iyos ng kata ngilengo ba kumno ba kinong ya kata ka ya katang Sikkim kayo kata special categorization ko ka Indian Constitution. Henry in the debate what mangiru iyo kata ka special consideration na ka special administrative kabor mo niyo naka Constitution of India kata kalong ba kini kijingdon jong ki ADC. Te Hapoh ke ADC ru kadon kani ka United Khasi Giant Hills District Trading by Non-Tribal Regulation 1954 mo ka section 3A1B te hangneru kala regulate ya ka trading but ya ki kam ki jam bala ban trade ki dakhar bana parte hangni hi ka jingwan jungi sipo KHDC ba ni kwa ban ai jingmun sipo ka KHDC bagi ADC baro ka iba ba at least ban nakaliang jong ka KHDC ban le no kanu ka lenti na senjam ban la ban khangi kini kali ban Nabar ban le kini ki tourist spot ki bahap Hapoh ka schedule area te tangum tahi te ka jingwan jungi ru menta ka sini shani kalong tang na banta itahi i beret ma ban kendu si UCM jungi ba ban pensyai kan ka jingkwa jungi bata jingdawa jungi naka ya ka sarkar Ila kanya yung siya na kaliang UCM ti la ay jungod pa in session meeting bagi member jungi baka trade ye te yong ba in sa pentip ya syangi baka ka decision ka takala kalinti bakila ban siyang na po EDC banyarap iki samla bro fa hi banyo kami ang japa kani ka bri banyo to saya simpan nya brief ki press media ba pila na post ko por de pi ba pensapyang ni por ba nagare jong sa brief yo trap bro boy badan kini pi issue ba fair badan ki ki jar apen ki nong nong ki be de jong ki try look jungi de kani ki jingwan ki jungi ko mong ong mentan bala pensai di wi member jungi joka ikin ni ba ba de ba ka non tribal trading license mo iwan pe mi tu na kata namar ba kumbo pitip hakti ki Jaka bangi idon ki Jaka jungi ki Jaka tokai ki debi Hapoh 6 solid area tengi na kanian kata ki perdem ni kita ki ason per ki ong ba nang thina sam ki ong ba kap nimla man pelong ki Sikkim model sini dei na kanian ko mga kari budget tan kau be ba kadai kata ki ke ba ni kan wan district council ha ba kada district council jila lembaga district council kala bante lakam ru siya kita jingwan jungi mutasi berapa ide buat katakan non trading like itu non trade United Khasi Giant Hills by non tribal
regulation house nam kat kandai spa san besar katu bala regulate mah kedi kalau kata kedi wan ras iki marba mi kita ki essential commodities ai ma kim don hok e kata ma kim la ra ban le kata ro marba bele ni la de pensyai ki ro syaki syaki asam ni la pensyai syaki asam ma ba ni la pensyai syaki asam ba pet ni khang ya phi sia benumuan chene ni ong ba ndai ban de support tourist ba tangata hima ngila de pensyai ki ro andre ya kata response ro kidan kalau mix response kalian juga mah kidan ki drivers ki bekerja ni kan ni kidan pat lamar bakini ki mix mat kidebe kita ki nong yalam napo kita ki association andre hapo asam ni tip ha bakadan da ka union umdai da ka association kidan da ka union kate kan ni ka jingbi jong kata ka association tu kami nano ngim dan jike mah kaba arpat kalong ba ya kan ni ka baong bankang bani baong kumbaong di ba kamdan kata ka rules and regulation hendrai katkum kanika pe ngan wara hani mentasi kanika reciprocal transport agreement between the government of state of Assam and the government state of Meghalaya kabalasan hausnam khandai spa khandai punyo 1997 haus sauterek December ma but kaniro kadan ke subsection 4 Hapoh subsection 4 jong section 88 hang ne kala ailat da ka constitution da ka motor vehicle act 1988 bapila benchna ya kita ki transit route ya kita ki kini ki agreement apreng jong two states kumno ban Kamai kumno ban ai kita ki kini ki permit si teladang pet hang ne ru kamdei ra tangka Meghalaya pasai ni kan andai wat ka West Bengal and Sikkim ka West Bengal ba ka Sikkim nang tapat ka Jharkhand, government of Jharkhand but ka Odisha kata ru ka sign hau 3 August 2024 ma pe ka Odisha Jharkhand ru kadang bolong latest kini bolong latest ki jongi pat hang ni kapo ka Meghalaya reciprocal transport agreement ba ka Assam ru ila bani i ka basha ba hang ni la mention clearly that this gazette of the state and continue to be operative till replaced by a fresh agreement by mutual consent timut kani kadai bensimkhya ka sarkar amari kani umdai ra basain mangiki tourist association ne menu ya kani la adap sign dau commissioner and secretary of government of Meghalaya transport department US Chatterjee 1997 wadu PC Sharma ubolong commissioner and secretary of the government of Assam transport department bagila adon kisaki ini ba Shri PK Lakyang joint commissioner of transport anta West Data DC Tripura Bhawan Guwahati Dei Saikya Commissioner of Transport of Assam. Ma, kila ada clearly mention hang ni. What hayaki tourist permit ru. Kadang ngikainya kata ka tourist permit ilarang ikran ka pasya hiat kan kum kani ka rule pemerintah mujin baro khai ki permit bayo menta kila along invalid. Lamar bakat kum kani ka kat kum ka rules and regulation ki dei pet. Kum no ka tho Meghalaya but Assam 200 permits each. 200 permits each. Mut kita ki kumno menta kajing kiling habu ya transport department ba kumno kimi kat ni teli ki permit haba hang ni kelasya tang aspa teli ka amendment ru kompat dan ka rules semai ba sign bertemai ru pat dan mo ya kapala kumong bapol ba anak mla ya kata corridor facility na kita ti yuma hang ni la mention lupa hang ni kalau ada lupa ya kata corridor facility when the route of the stage carriage bus permit bus tourist taxi, minibus from initial point to terminal point of the state passes through the territory of other states, each of the parties shall allow the vehicles to pass through its territory, provided that the vehicle shall not drop or pick up passengers at any place within the reciprocating state. Kemudian ayu kan ya, kalau ba kila dah pick up lah ke point si orang point A, si point B, si orang mentang gilik nang ni si Guwahati, mud kini kita taxi kini ki berfakat tum kan ni gimla ban pick up na pedeng jong ka surok kadang gilik si spo Assam mud ha pedeng jong tu ka Assam berfakat ni mla ban pick up passenger gilik ni pick up direct na depot pon na point back na depot na hotel mah dia ya ki kali dotho tentang dia ki kali red mah Andai wat iki bus, iki truck baru khai la tholo dang ni. Karau kadon lot Shillong Guwahati katno teli ki bus ki di banyo. Katno teli ki permit ki di banyo. Shillong Karimganj vice versa katno teli ki permit di banyo. Balai kam ko aban implement ni kan ni ka sarkar ya kan ni reciprocal transport agreement. Lamar balai ki stakeholder jong ki kin sadu no na kini ki private companies. Mar balai kini ki basan Hapoh bor Hapoh sukiru kidan stake hakini ki companies.
Ada pipet kita ki bus borok fight badan hati po ayu am kita ki private sudah. Mendai syuk jong State Transport Corporation. Ka Meghalaya Transport Corporation kalau aslong no tang kanong ot tiket. Ki bus lajong mentah ko basulit bitang siapa? Tang siapa tura. Tang siapa Garo Hills? Ye. Kita buat selcar libun ki bus private sudah kena pay bro. Selcar pun ki bus private sudah. Diladang terladang ngila suku mentah baka sorka kempuak menteri kami kan ni lamar beleng kan do ya ka share lajong. Kan do ya ka share lajong nak ini. Kita tangkum mah. Terlihat bagaikan habis jadi kan. Halo kata ka jingkali jong pi ke i ke ba na kalian jong iki nong nyak kali kamai jong ko bri nyo trapi kan num shimshu daga ta kalian tiga ba on tang ko ga sen marba kuma platit mentas ngi wan nak Synjuk ki nong nyak kali kamai ki try jong ko bri nyo trap de ke i ke bang ni shem na kalian jong i kata ka jingong jong i ba polling do na ita menteri badi pe tourism ha ga bai ong ba sa aspat li kita ki kali prime bai ni na kalian jong i de na kalian jong i kalong bai kumbang ala ong ti ki tayo bladap na kalian jong i utrai muluk kita ki kali prime kin long bai ki caka set sems air sep semplang nrai ya kita kali prime kalong ba shupen mi long lo shupen mi tang pendap berkom syaka perthai bangin pen mi kata kali nrai kita ki i berkhoi kong bai ba utrai muluk du mentah meneru bon hi ki bamyo ya kata ka buni ki bamyo ya kata kali mereka pa pi gitu ki kali ki kali prime ki ba ka sarkar ka pemi mentah kalau ki penyo bun ki bayo ki bawa kalau mo hakitu dengan yo to mi ha ka bang i mentah kat kum ngajing sngo janga ki buni ru ki benimi sudah bat kita ki kali prime ngan ku ipi ka ka jing kalong ka jing lada ki pemi sa aspa tali ka jing jung ki nong nyak kali kamai ki bangila don lupa bangila sim lupa ya kali nak shimet kalilun bangila shimet wat kini kalau yo prime mentaru pilai ko mangala awat to sni ke jing kalong ba ki don ki perlok jung ki pilai yo ke prime mentala lai sau nai ki myo wat chitrep ngani thu ibi kindiat hani ka don ke jing thok ka manga ngala kre kindiat ke jing jung ki nong nyak kali kamai mahaka sistem ni don khat ar nai ni am hak sistem ni khat ar nai ha kita khat nai kemudian ni yo tang prap nai ban kamai kata bang yo kamai prap nai wat ngai thu ibi na ki prap nai sau nai ke dek totally kemud ke dek off season ke bang imyo ke mai terat na ke prap nai kemud sau nai imyo nong ni mo season ke ha ke sistem ke don kat ar nai ke bang ni kinong nya kali ke mai nyo tang prap nai ban ke mai ha ke sistem dan ke prap nai kemud sau nai ke dek ke ba shu han bai ndon ke dek si off season ta ha ke ni prap ha ke ni ke sau nai pan hakani ke sau penang ngi tu ipi sorry mo kani kiat apa plan kani ke pra panai ngiyo pra panai ban kamai ki sistem na ka pra panai kemut sau panai ke de syong bai hieng ngimyo ban kit passenger stay panai buat jadi ke off season ke bangi ong de na kini ki pra panai kemut ke jingyo jungi kalong bai na ki pra panai ka jingyo jingi ka trip ke bangi di pinyo bangi yo mangi kilong nya kali kamai ki bade hina pa jala Meghalaya na silong lam ipi kalong bai tang khatsan ne kan trip kaba yang kalau mentah pada kita khasan kan trip ngi hapan pendak ya ki EMI ki pai ki babun te hangnong nyo nong mangi mentah ka sorkar ko ang permi sa aspa tali mentah suang itu pi artli ki bos ki ba ka MTC kala permi ka sorkar kala permi ka bankit na po Shillong to Goti to Shillong kamut na Shillong kan bi indru bijim step kan poy Goti khatwi biji kamut na Goti airport kan permi khatwi biji kan poy Shillong nulu sausan biji kita kijing ka jongi kalong bat mentangan kata jikun mi jong kira sorkar ketika aspat tali kalau nakal yang jongi kinong nya kali kamai kalau nginem sangi ki bedi banyo hop nginem yo dalali nginem yo pini namta jongi bedi yo no ngan ong ngan pan sisin kan ni ke kali prang ke bakal sorkar kan pini sa aspat tali nam tau try mulut kan debe ka Jaka set sems air semblang hapkan ya kata ka pasai psit namar ki perlok jangan sipo ka san ki belayo bat tahu wi bala ong lai penai mentah du mentah 4 yo tersin ka dan melasatan don ibas ai ku mengalapun saya tu si san pulai tali ki kali skim baper belayo mana de ong basan po jalan ni jiru dang pemen du belayo ka sorkar ka irap isutnat ya kata andai andang ila yo kita kali ka syam jing ki kalong ba ki paradok persnam jungi ki ud kinam yang ki ong ba rikal ba doling nyelek kuno ni ngilak satan ka kali kita kisur ki bang yo na pra paradok persnam kinongnya kali kamai cu tiga sorkar kan ka perkhat mo ya kata mentapat ka pencut pat mangin sepen mi aspat tadi kani bro kaditang pan ceplit ding ya kan dijing ki naik pen biacu ya kita ki kali skim naik pen biacu kita ki subsidi
bentah ka jungi kalong ba ngim tre subsidi ke jong pi la pi ong man explain kadang bentah jungi kalong ba ni don nak ti kejap ngin tristam bangin pendak ka jong bi ngisem tang ko kalong ba wat penmenian bi jingi dagi kumba penbit mit cingkam ni kinong nya kali ka sakoi menteri sarkari pada kabor matai ong ba batai sipangga kaziranga ma batai sipang kaziranga itip tang kaziranga pitip na yam kai ka bajak nganong ibiyang ni hak kaziranga kadon kan utli Hapoh Assam kita kipap national park kadon ni ka national park kaziranga Probitra park kani Manas park kini kidan lai tuli kipak kibapaw Hapoh Assam hak ini ngai tu pi kita kinong lam Hapoh Assam kiwan pan balai start ya ke bangingin mut ya sakmat kum kinong nong nya kali kamai mana bezala ju bangin mutmi sakmat kini jengki banum syak ju kali panapa bezala penuh terus pa ngai tu pi hak kaziranga wat nong nya kali kamai na Assam ru umyo bandrung hak te kipak utrai lokal nang tuan pok kaziranga hapan kit la kali Assam kon kit kitursan tu komod kiru kin mi abandung sepok to kaziranga pa kini kitrai traditional tu gibrai ki Assami kali Assam kin kit ki lokal nang kinto hap probita pa kani kalong buju hamana su kalong buju dengan ong biar apa bidan Hapoh ski sekretariat apa tai start ya ke baja Hapoh Assam nitip kambang ngi kinong nya kali kamai ibang jule ya kini Jaka pa per ba kumno ke jingi ke jongi kalong pa ni syam menta kalong be ni wa kini ki pa imla bandu tang ko wing ong ba ku sarkar belum nai penhe ke tu ting am jongpi le ka kam wat ngan ong research ke nang misma ba wat jupen bit mit ne chingko me ni shon chmat jingi ki jingi kan nya bai ban kan trik klembu por tak hadu ba ladapi ong ba ni long kita ki ba ni ne perkhat ki we renga sugar pa kan ka por nam ta ki pa ka bri nyu tra nong som ki ba ye ki jongi kan ni ki jingi kan dei be kalanti ka ba nya ka jing jai om bangin mars nong nani ban pundu nong ya ki try nong som ki ba mut ban isim dawai ni kini ka tai ni nong don kum ka ta rengi nya jai bai namanta kali jingi kumbangan pensai peng sin kalau bai ikwa ya ke sarkar bahkan tahu ki polisi hak pai dei terus pat menumsyak sui ke liban bar katuna tangi ta namenta ki pradok prasnam dan ki nom sosong ngap percaya kata kata ni klem hang ya ki kali berkhoi bandung po jelam kalian nang ta kalian ke jonga tang tai